Ambitrangia kurigana kianende nkurukino wedire wetu thia taira gukurukira mitandao kana kinyao kurukira www.werodigital.co.ke magita yonthe nindi na kinyawe wono wedire ki download app yetu kurukira Play Store wedire ukira kianende Wero Digital no timanto ya kedira yagyo kurukira mona to madidi orobero ene morin kirimina ngeto Phineas imana na ndeto chawero daimwikambiria daichichongwa. Speaker wa mbunge ya Meru Ayobundi augite thiri iriri Meru nende thiumbite kana ne thirite nende ki ana makareka ya meya nende onto brethirite akiwa ni onto bwago kenera na tubutipatere kuyukirwa na njire mputhu na gwite no bakwira baikubakia kena michetho ya mbunge cha county kinyae dire ki yande ni account ya Meru kaitano ko mutuma Kalembe augite na gukenera huitani ya bongo ya tiate kangaba na mutuma na thirikaine ni akiongela mirandi irego kinya Meru ni abata muno. Munini wa speaker ndeni ya mbunge ya Meru mwendali na uriti ya munini wa rais Professor Kindiki gwikira tungiria kiri michemanio ili ya kudira gita kari kenda kwa ya maendeleo etiga kari ya michemanio ya gisiasa. Aliari wa Meru ititaithirite nende ikioneka ina ando ya gisiasa kiwanto baraba gweta irunduni ni aregeni wa gisiasa bangabana mutumanto edingia mwanikiotoa ndeto mudhuri Murioki na utuambiria chio. Speaker mbunge ya Meru no Ayobundi augite nandi thirire onekene ndene county Meru nitumite nya mbichetho ndwimbo ire gwita na mbere ya ndene county Meru ithwe kioneka na mbuge ya tokwariria event ije twino ndene Meru event ije yete ni undu boki burabwe ndene Meru antu bakomba kwaraniria rutero tongere twingavana rutero antongere tende speaker na tukomba kwaria na timu irengi kuma the national government kenda tumba gwitikaniria uria michetho yikeya no ntitumba kuyana kuuntu kwina ndwa kuwa nkwenda kwira antu betu ati ukibura tonete ntuku twateno kiri then kwina fainda inge muno kina antu betu nkwenda kwira excellence the governor mutumanto idinki bwaga muno no ntu kwa PC road tendene Meru omba kwa Kenya team tio jira assembly executive na timu wingi ekenda tumba kwata na twena event iji kwa antu betu ibo kuona faida ire okire antu betu biashara twino no twingi bantu ndene irieji na kiwa nandi pe mubangone njotigire nyemithetho ya assembly cha county cio ndene Kenya ikwithwe kwijaja Meru na ugo ntububu murumbikana no ntubathirire kwithwe kionekana mbere antu betu ba Meru twekeni marombe ni okaire turi timu ya assembly iri antongerete na tere tutongerete chairman wetu Okacha Mheshimiwa Kaimbo Kuma Mikinduri na twitethania na ngavana wetu excellence mutumanto ithinkia no ndu kuromba kairi ngai atutethetie mweri moyo kithira tumba kuthwa twina matinda na oja mbunge chionde ndene Kenya ya Meru waja for ntuku kenda na amna bubu na munini wawe na mwendali ethwa kiuga ati kagita kana munini mutongire mugo kithune Kindiki agwita kariba Meru kwawe atongire bati kumenya undu bubu ni butuma kutambia ngavana wa Meru undu bure bati kwenda na tutukuri etantu nete antu ora batiri ubeta lakini twaromba aya tongere wa Meru heshima twaromba etantu bake baeta kudmin utongere bwa ngavana mutumonto edingia na tuwe mushoro Meru ura munene na kumenya Meru ura umite for the last 2.5 years Meru ura nitakene na niromba tukuromba Professor Kindiki ukendo shoke Meru nitakene ringi anytime we in engagement na tongeria it is good involve the people's representative baba tari governor wetu akethro akimenya so romba retu iri itwewe kanya tuendelee na peace ira Meru atongeria ba Meru ibaye heshima maendeleo yako kuendelea Meru itukuitikia hiyo yana maana kimu Meru. Peter Mutima Kalembe urani mukarigite wa Jomo Kenyatta Foundation ethwa kigwato geni kwithirwa deputy president Kithure Kindiki through ngavana Mutuma akeja uju na akamatite mbecha nkabo cia kumba gukiria sibitari yetu level 5 Meru level 5 ekinye level 6 nejete na 500 million through our governor Mutuma to ethinkia na urabuje Kareme na musimamo wawe Kindiki welcome ejo Meru maicha jokire no tubibio ngo tukwenda na Mutuma wira inine na wauma ngakwira no tunuje guni paraia
buria burio Muthuri Muriuki, Weru TV, Muthuri wa Kangangi.